Smai, Gita Williams o Byw'n Iach yma. Cyngor yr wythnos ar gyfer wythnos yma. Gafon ni sesiwn ffitrwydd fyw ar Zoom wythnos ddiwetha a ddaru Jamie Walsh, yr athletwr Olympiaidd, ymuno ni. Sesiwn rili da, ac ar y diwedd gafon ni sesiwn gofyn cwestiynau i Jamie. Ddaru'n gael lot o cwestiynau da. Un enwedig oedd i ferch chdi gofyn am sut mae Jamie'n dod drost poen a'r cyhyra wrth ymarfer yn reith galad neu'n ymarfer yn rheolaidd lly. Rhywbeth da ni'n sôn llawer amdano fo sy'n bwysig dros ben ydy atab hawdd i'r cwestiwn ydy cael diwrnod y gorffwys. Os ydych chi'n un o'r rhai yma sy'n ymarfer yn reit gyson, felly mae cael diwrnod orffwys yn hanfodol, mae mor bwysig. Oherwydd yn ystod y diwrnod hwnnw, mae'r cyrra'n cael cyfle i uni orffwys hunan, lle da i atgywiro a cryfhau a gwella hunan yn barod ar gyfer y sesiwn nesaf. Mae'n ffasiwn beth a ymarfer gormod sy'n digwydd yn aml iawn i lot o bobl. Felly ie, mae'n cyngor ydy. Cymryd diwrnod orffwys, enwedig ar hyn y bryd yn y tywydd braf yma. Mae'n amser gret i gael diwrnod orffwys. Ac cyrwch yn saff a na welech chi yn dian. Bob hwyl. Hi there, it's Gita Williams here from Byw'n Iach again. This week's tip of the week, we had a live fitness session through Zoom last week, and Jamie Walsh, the Olympian, joined us for the session. And at the end we had a Q&A session, and very interesting questions and really good ones, and one in particular, a lady asked Jamie how does he overcome muscle soreness from training so often and so forth. Something we don't discuss that often, I feel. The simple answer is rest days. There are more answers, but the main and simple one is having a rest day. Rest days are super important because during these rest days your muscles get time to relax, repair, recover, eventually get stronger, possibly then you become fitter. Therefore, yes, super important, have your rest days, especially now during this fine weather we're having. Great time to have a rest day. So keep safe and I'll speak to you soon. Bye. Diolch.